selebego se tshwana le a tabeng a agiwa a to go agiwa mo motseng wa Rakopo mme jaanong re itumele bagaetsho gore selelo sa garagele se re ntseng re se lela sa lethoko la boroko jwa bodirela puso mo motseng wa rona se a arabesega. E re ka puso e ikaelela go godisa dikhamphane tsa benggae go thalosiwa ga go thapilwe dikhamphane tsa Botswana di le 14 go tswa mo boteti go dira tiro e lopang 22 million pula mme ebile go sologetse gore e wetswe ngwaga o tang ka kgwedi ya Mopito. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Ray Cops. Lefatshe la Botswana le a kgoletswe go bo le tsweletse ka go dira bontle mo maitekong a go nyeletsa mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS mo gae. Mangwe ya maiteko ao ke go bo lefatshe leno le setse le fetile selo sa lekalana la lekgotla la ditšhaba le le lebaganeng le go lwantsha kanamo ya mogare wa HIV lefatshe ka bophara la UNAIDS sa 95-95-95 mme mo nakong eno le le mo go 95-98-98. Go nonotsha maiteko a mogolwane wa lephata la botsogo Dr. Mareko Ramotsababa o rotloeditse bana le seabe go tswelela ba bereka ka natla go lwantsha dikgwetlho tse di ka busetsang maiteko a kwa morago wa mekgasodi ka pego. Lentswe le kalang la UNAIDS le la itse mafatshe gore ba fitlheletse selo seo sa 95-95-95 se se atlamang gore ka ngwaga 2025 95% ya batho ba bone ba itlhatlhobetse mogare wa HIV fa 95% ba itseng seemo sa bone ba tsaya diritibatsi gore 95% ya bone ba bona le mogare o kwa tlase o sa kgoneng go fetela kwa bathong ba bangwe. Maduo a ngwaga 2021 di batliso tsa BIAS 5 a supa fa lefatshe la Botswana le sare le tshwere selo seo la bola fetela kwa go 95-98-98 se se kgonagetse ka go simolosiwa ga mananeo a tshwana le thusang batho ba ba tshelang ka mogare gore ba seka ba o fetisetsa mo bakapelong ba bone la PrEP le la batho ba mo diphatseng tsa go tsenwa ke mogare ba tshwana bomme ba ba gobang ka mmele gareng ga mangwe. Le fa go ntse jalo go na le dikgwetlho dingwe tse di kgoreletsang lefatshe leno go fitlhelela maduo a le a eletsang. We know that men don't test. In 2023, only 34% of men and 4.6% of children aged 0 to 14 tested for HIV. Even more concerning alongside that is the testing for PMTCT. Rotlhe ra itse gore borre ga banke ba itlhatlhobela mogare ka ngwaga 2023 34% ya bone le 4.6% ya bana ba dingwaga tse di tswang ka tlase go fitlha kwa go tse di 10 le bone ba itlhatlhobetse mogare. Se sengwe mo lampelo ke gore le bomme ba ba itsholofetseng ba santse ba goga dinao go itlhatlhobela mogare. Le ntse go nnile le koketsego mo palong ya batho ba itlhatlhobela mogare ra itse gore ga go a lekana. Re tshwanetse ra thusa go batla batho ba ba tshelang ka mogare mme ba itse ba simolole go tsaya diritibatsi. Post-treatment adherence and viral load suppression as part of reducing neural infections. Bana le seabe ba supa fa ba ikemiseditse go ema lefatshe leno nokeng gore le tswelele ka go dira bontle mo maitekong a go fedisa kanamo ya mogare wa HIV ka 2030. We are excited for the continual efforts from the government of Botswana to collaborate with USAID. Re itumela go ba puso ya lefatshe leno e santse go golagana le makalana a tshwanang a USAID, CDC Botswana, PEPFAR le a mangwe ka seo se ka thusa go nonotsha mananeo a itebagantseng le go lwantsha kanamo ya mogare wa HIV/AIDS programs here in Botswana. CDC Botswana, with funding from PEPFAR, lekala la CDC Botswana ka soragana le la PEPFAR a tla tswelela a thusa mo ditirelong le mananeo a lebaganeng le ntwa kgatlhanong le go anama ga mogare wa HIV. People's HIV and other health service needs. Lephata la botsogo le ne gape la supa fa di itlamile go tokafatsa ditsamaiso tsa lone gore go nne motlhofo go itebaganya le go fedisa gotlhelele kanamo ya mogare wa HIV. Wa mme Gasodi, Botswana Television, Gaborone. Tona ya tsa mafatshe a sele Dr. Dikgang Kwape o galeleditse maiteko a baithuti ba mokgatlo wa AM Smart Book Club ba tshwaragane le morotloetsi wa bone wa mokwadi mme Poloko o tlogetswe go bo ba kgonne go gatisa buka ya dipolelo le maboko e bidiwang Brighter in the Dark. Dr. Kwape wa khotse maiteko ao a ile go rola buka eo semmuso kwa sekolong sa Mokami Junior Secondary kwa Kanye ke so go fetse makwinja.
le go rata Dr. Kwape a re go a itumedisa go bona baithuti le banana ba emetse thuto ya bone ka dinao ebile ba lwela go e somarela. O tsweletsa tlhalosa fa se e le nngwe ya tsela ya go thusa puso e itlamileng go emela mahama wa lephata la thuto ka dinao e beeletsa didikadike tsa madi mo ditlhabollong tsa one go boloka isago ya tšhaba ya lefatshe leno. Gore ditso di tle di balwe ke ba ba tla tlang morago ga lona di tshwanetse gore di kwalwe ke lona mme lone di kwala ka tsela e leng gore yo tla tlang ko morago o tla nna motlotlo gore ba ba tsileng pele ga me ba ne ba tshwere dilo tse nne modimo a di banetse ja a ke dikitso tsa go dira ka diatla a ke dikitso tsa go bolela dipolelo jaaka bakwadi ba ira go botlhokwa gore di be di kwadilwe. Poloko o tlogetswe yo e leng motlhami le morotloetsi wa setlhopha se sa baithuti ba le boroba bobedi a re maikaelelo a gagwe ke go tswelela arogana dikitso tsa gagwe le bana ba ba tswang kwa tlase. Smart Book Club doesn't only teach Smart Book Club ga e ruti fela go bala le go kwala e ka tswa e rotloetsa mowa wa go bala mo baneng mme fela e ruta gape le go tshela botshelo jo bo nang le boleng go dira tiro e yotlhe go ne go se bonolo ka jaana ne ke patelesega go kgoba le madirelo le bagwebi go kopa dithuso. Publishing is so expensive. We are here to create re hano go tla go sega mola wa ditso le go simolisa tiro e re tlamang go bereka mmogo re le ba mokgatlho wa Smart mo sekolong sa Mookami Club here in Mookami. The importance of this initiative botlhokwa jwa thulaganyo e ya setlhopha sa baithuti ba ba tsereng matsapa a bone go kwala buka ke nngwe tsela ya go leka go thusa go tlhabolola maduo a dithuto tsa sekolo sa rona mme o tlogetswe o ne a ithaopela go rutuntsha setlhopha sa mokgatlho o selo se se tlhokang gore re sa kgole. And this is indeed commendable. Dr. Kwape o kopile setšhaba go rotloetsa maiteko a dirwang ke baithuti ba ka go reka dibuka tse go thusa ka madi a go gatisa ga mmogo le go rotloetsa bana ba bangwe mo go tseneleleng mekgatlho e tshwana le ye. Go rata Moranyane, BTV News. Theo ya diphologolo tsa naga mo masimong go kaiwa e tsweletse ka go dira diphetogo mo baruing ba lefatshe leno ka jaana e ba tsenyetsa madi ka bojanala fa a bua mo puisano le lekana la dikgang la BTV News moeteledipele wa ditirelo tsa lephata la diphologolo le makgabisanaga kwa Tsabong re Moketsi Solomon o supile fa e sale ba neela barui diteseletso tsa go rua diphologolo tsa naga tema e bonala fela thata mme ebile matshelo a barui ba kgaolo ya Kgalagadi South a tsweletse ka go fetoga le go tswakanya itsholelo a rutlwe Khumiso Maphanyane. Go simolodisiwa ga go ha barui teseletso ya go rua diphologolo tsa naga mo masimong a bone go simolodisiwa ka ngwaga wa 2012 mme go supagala ga go nnile le seabe se segolo mo go tlhabololeng matshelo a barui ba. Re Solomon go tsweng kwa lephateng la diphologolo le makgabisanaga mo Tsabong o gotile barui ba ba ruileng diphologolo tsa naga go nna kelo thoko thata ka jaana phologolo ya naga e le phologolo e boraihela thata segolo jang ba ba nnileng le tshono ya go rua dibatana di tshwana le ditau magareng ga tse dingwe. Phologolo ya naga jaaka setse ke kaile ke phologolo tota o ka se ka engware ka gore ke ile ke nna le yone e tshwana le phologolo mo tse tshwana le bodintšha mo lapeng. Phologolo ya naga e ne le seo se go peng killer instincts gore phola nako e ka se ba moiso gore ga le gore kana ya go ataka e tlile go ataka ka tsela e ntseng yang so go botlhokwa gore nako le nako le ga o nna le yone o dire se se tshwanetseng o seka wa tsaela gore ka gore ke phologolo e ntwaetseng le nna ke e twaetse mme le ga go ntse jalo ga ba ka kwa tshepa phologolo kana ba ka kwa tsaya gore phologolo ya ke ka antisepa gore phologolo ke seo sa naga ke sebupiwa sa modimo se e le gore ka tholego ya sone se nna mo nageng. Wa barui mo kgaolong ya Kgalagadi South kwa polaseng ya Modisa Wildlife Project Re Valentine Gruna yo ruileng tau a supa dintlha tsa botlhokwa mo thuong ya diphologolo tsa naga. It's about wanting to realign. I would say it's not a good idea. They're actually wild animals, and I think what happened with her was a special situation, and I had ke dumela hanga se ke ka rotloetsa ope go rua tau
ke nnile le seabe se segolo mo kgodisong ya tau e ke ka moo o bonang botsala jwa rona bo le kwa godimo mme seo sa ntama go fetola botshelo jwa me ka ga neng ke ntse ke tshela ka teng ga leeto le ntse le tsweletse e re ntswa re le ditsala nna le tau e sebe sa phiri ke gore ke phologolo ya naga e borai mo matshelong a batho ke ikutlwa ke le mototo mo thuong ya tau e mme ga ke na maikaelelo le maikemisetso ape a go rua tse dingwe. I feel privileged that I've had this experience, but I would not recommend to do it, and I would never try on purpose to do it again. Saga just needed help when she was born, and I was around to give that to her. Barui ba diphologolo tsa naga mo masimong a bone ba go thule go sala ditelo tsa badiri ba lephata la diphologolo le go bega epe phetogo maitsholo a phologolo e ba e ruileng go go bone. Komiso Maphanyane, Botswana Television, tsa bong. Modulastile wa kansele ya Bokone Bophirima re itumeleng ke lebetseng o kopile barui ba kgaolo yang habe go dirisa maranyane a bait go kwadisa le go tshwaya leruo la bone ka manyena fa bua mo phuthegong ya kansele kwa Maung re ke lebetseng a re gwa tshwenya gore barui ga ba tshwaye leruo la bone le ntswa lefatshe le ipetse selo sa go tshwaya 80% ya dikgomo ka manyena maranyane sa makata wa bega mme ebile gape e le banwe ke dikgwetlho tsa malwetse a leruo jaaka bolwetse jwa tlhako le molomo le dikgofa ka lebaka la go tshela mmogo ga dikgomo le dinare go rwesa dikgomo manyena le go di kwadisa mo maranyaneng go kaiwa go le botlhokwa thata mo letsholong la go lwantsha malwetse le go latedisa gore dikgomo ke tsa gamang le fa go ntse jalo go a tshwenya gore barui ba bo ba santse ba le maoto a tshupa go kwadisa dikgomo tsa bone ka maranyane mme ba dira jalo fela fa ba tloga ba rekisa dikgomo tsa bone. According to the Diseases of Animal Act, Animal Information and Traceability System. Go ya ka melawana e tlhokometseng malwetse a leruo lotlhe le tshwanetse gore le bo le tshwailwe fa le na le dikgwedi tse 3 lephata la veterinary services le setse le supa fa le batla go tseela ba ba sa saleng tsamaiso e morago dikgato ke ka moo ke kopang gore le bue le barui ba tshwae leruo la bone gape re tokafatse dipalo tsa leruo le le tshwailweng mo kgaolong ya rona. Encourage farmers to take their cattle and small stock to improve the district tagging rate. Re sa le fo makhanselara ba ne ba nna le sebaka sa go bua ka matshwenyego a mangwe a kgaolo. It comes in different forms and shapes. Baba babata ramo le ba isa ko plastic. Ra lega. Na le lora mo tse bata. Le lo wena o le electricity o lo tsa. Re tse o no ya plastic lo la ka tra ya means. Ya o cha boza. Ke plastic lo se mo se hasana se ka re ke lebetseng o na rotloetsa batswana ka karetso go dirisa tshwanelo ya bone ya go tlhopha mo ditlhophong tsa setšhaba monongwaga mme ba ye go tlhopha ka dipalo tse di kwa godimo. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Modiragatsi wa ditshwantsho tsa motshikinyego wa kwa Amerika yo tumeleng lefatshe ka bophara re Steve Harvey a re lefatshe leno le tshwanetse la tlhoafalela go aga le go tlhabolola madirelo a bodiragatsi a ka godisa mohama o monogae a re seo se ka thusa go ngoka babeeletsi ba mohama wa bodiragatsi go tla go gatisa dithulaganyo tsa bone kwano bogolo jang fa lefatshe le le ka fokotsa lekgetho la babeeletsi ba mohama o. Steve Harvey o buile se maabane a lekodisa ka fa khatiso ya thulaganyo ya Botswana Family Feud e tsweletseng ka teng a rutwa sekeleletse se mo lekae. Lefatshe la Botswana ka tebelo pele ya ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le ne la dira botsalano le modiragatsi yo gore bolla bokgoni jwa banana le go ba nonotsha mo dikitsong tsa mohama wa ditshwantsho tsa motshikinyego. Banana ba le 21 ba setse ba simolotse go bereka mo kgatisong ya Family Feud ko Afrika Borwa e re Steve Harvey a reng e tla nna ya maemo a ntlha ebile o itumeditswe ke botlhale le bokgoni jwa Batswana mo motshamekong o. Motshameko o go tla phadisanya malapa go tswa mono a le 52 ba batla ikgapelang 50,000 pula mo kgaolong nngwe le nngwe. Mme jaanong go kailwe go le maleba gore sebaka se tshwana le se se nne le ditswempelo tse di lekaneng gore se kgone go tswela lefatshe leno mosola. $2.3 million
you build a cavernous studio. You need one of those, and you need 2 smaller studios for television production. With the in-house panels, that's the cost of it. What happens then is it allows people who want to shoot movies to come here for the tax rebate to have a place to shoot the stuff inside in front of the screens and all of that they're doing now. You don't even have to go out to find scenery anymore. It's all shot indoor. Make that investment. What that does for the economy of your city surrounding, you now have to build more hotels. My suggestion to you is to do like Abu Dhabi, Dubai did. You know what they did when they first got jumping off in 85? They built their hotels and they owned them. Mo dingwageng tse di fetileng go nnile le kgatiso ya ditshwantsho tsa motshikinyego tsa batho ba mafatshe a sele tse di dirilweng mo Botswana mme lefatshe le sa boelwe go le kalo mme tsholofelo ke gore tshwaragano e nne le tharabololo. We got a lot of things in the pipeline. This program is for 3 years. I think you have so much more. I think there's a potential here to build real studios. I think with the tax rebate system that's in place, that's coming through your government right now, what that is if a production company comes here, they get a tax credit, which is a lot of money off. So if you get a 30% tax credit, you're going to be able to do your production, in essence, 30% cheaper. The part that we've implemented and getting your government to understand is when these outside countries come here, because we have deals on the table now, tens of millions of dollars ready to come here. Mme jaanong ga bogolo botlhokwa gore ba ba nang le seabe ba nne le dithuto tse di tseneletseng. Right here in Gaborone, we run the TV Academy, and you heard Pat being introduced as the head of that school. And through that school, we're coming to the end and about to graduate a group of 20 students. So that's the end of the first block. We have in the auditorium the next group of students that are kicking off the scripted or the drama fiction block, which is specializing in feature drama series and scripted production. Tshwaragano le Steve Harvey e solofetse go bula diphatla tse dintsi tsa mebereko mo mogameng wa ditshwantsho le motsikinyego. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Mme re tshwaragela go le fo motho etsho mme a re amogele Ed ka tsa metshameko. Motho dumela a re dilume serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metswane tsa re mo maitekong a bone a go tlhabolola le go tokafatsa matshelo a batshameki ba setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the MES le kgotla la Botswana Football Association le diretse setlhopha seo ithuthuntso ya malatsi matlhano ya Female Athletes